tumekuwa na kongamano la county la kujitayarishia uchaguzi wa amani, County Peaceful Elections Conference, na tulianzia katika mashinani kwa kila sub-county. Kila sub-county ilikuwa na sub-county Peaceful Elections Conference, na leo ndio tumekamilisha kwa kuweka ya county. Kwa hivyo tuna walioshiriki ni kutoka katika vitengo vya usalama, kutoka katika non-state actors, wale wote ambao wanashughulika na mambo ya uchaguzi wa usalama katika county. Na tumekubaliana juu ya mambo mengi, na pia tukatengeneza mikakati ya vile tutashughulikia amani kuanzia sasa, kabla ya kura, wakati wa kura na hata baada ya kura. Tutaendelea hivyo. Kando na kutoa wito kwa vijana, tumetengeneza mikakati ya kuwafikia moja kwa moja. Kwanza tumeanza na vijana wetu wa bodaboda ambao county chairman wao ni mmoja wapo wa walioshiriki katika kongamano hili, na tutakuwa tunawafikia mara kwa mara katika sehemu mbalimbali na jumbe tofauti tofauti, ili kuwaeleza waweze kuwa makini, wasitumiwe vibaya, na washirikiane na Wakenya wengine katika kuhakikisha kwamba uchaguzi huu utakuwa wa amani. Tawa Dr. Jotham Kiremi mbithaira ndi mwiti ngugi ki thirikari yetu ya Meru County, ndi ofisi ni ngavana, ndi chief of staff, na rwe tukari na muchemanyo jwa gutegera uria kithurano kira kimbere yetu gikethera gikari na gitegaira na mantu jathatu. Mbere kithurano kithithika, ntuko ya kithurano na kinya kithurano gya kuruka. So tutegaira ne atia tuketha twina kithurano gitina andwa gitina irumi, na tukuritano mantu ja maingi muno tutegera na taure abo kuona mbake mbicha iria bokethera bokiona go baadaye tukuri na county commissioner, alafu DCC bonde basa county chetu chionde itukuri na commanders ba security askari na kibange tuwita na state actors kinyabo itukuri nabo Red Cross wengine na jonde tugutegera na twaona mbere matona inathi na ciumaga. So ndira tugeta kiri antu betu tukabariria tukimenya mantu jaba thithagia na jara jomba kureta thina, alafu tukwira sheria cionde ira ciumba utumika kutheka antu bonde babomba kwitha bereta thina igitarira kithurano, kuruma na michemanio ne kana kuruma opponent yokuno ntuibo chinda nawe barabo tumira kinya social media nabo kuruma na kuka na kuthiurukia nteto iticia uma bangi kinya kuthukangi baobia na mbica ciantu kinya ja umeya na no uthekwe. So muchemane yo tukutha tuna juna ijubui na uni kureta ntumiria kiraito murungi uria wetu uratumuje gitare rionde ni muntu tharari mwendi ukiri muno ithurano bire thirite na byo bionde myake eu guteke thurano kinya kimo kiawe ketha kina thina na uratumuje aterumana. So oni ujumbe bonko nenkana kemo chemane jo nawe na sitirite nawe turiwa na ndio uwa sitirite kinya bo bangi bochinda nabo na teke angaba naki kinya bya MP kinya bya MCA kana kinya presidential candidates bonde nabo ibasaine nkorone chiao na kire antu ba Kenya ati batithira bena thina gutirumi na utima antu bakareta ja mathuku ja ya tuma antu bakena Kenya bamenana na kakinya tutura ndamu.